O le a se ika ko kala ma analysia fa makalanga komisinga o leo Samoa. O se la ko whino inga makusikala la ka maingi lava. Maskolo makilang fa o mele kusila asi mafine le ya le sema wi le tsanga ngo le ko ri mainga kemi kusila. O kusila nga fa addressa nga le official lawyer city. Ai kopie la ia le fiona minister ya for World Heritage sta ia ma ungi komisinga ia ma le fam kalanga la o ia o lo ia le evidence po le mori mau mea o ia lo ia le evidence o le upule fa o ngā kasi la le evidence nanga le fa o ngā le o le singular le sa kong fa o ngā le ni nanga la nga ba ai le laptop mai si me o kit phone o ia lo ai kanga ka fa ba padea fighting mori mau mai ai ha pe o le a fia le fia mata mata par mi ile maliu le mata professor le Caroline inga o kauli mai ngar kusile le sukolu o maki ia sa fa nga yo lo mako su sa mako ngal lo mako ia fa ki mo su nga ngal ia ma confirm umal kele o le kesen se sa ko mo kusi le fa ma le ka ua pe sa o mo me ia ka ua mai elise ilanga kusile tu nga ku official lawyer si le kopi mai ma ua mo fiona minister ile ma ia le kolu va ia so le fucking mo su nga le su nga le o fa su nga le mo li a lo lisi o city se au mo li a lisi ai le fia su nga ma fa se city su ai la le parimia o ia le coffee parimia ai fa nga le nga omi fia me nga omi a wai kusa umaka kai la lo kula fongo a faila o lo la ko kausia kula fongo ma le fa maongi sala nga le fe su engol ka mai kai parimia ma fesiringia ya fe wa umal ko ruwa yaso ma faila ko su engai kulanga nga maua kulanga ile maua mangisi baenga la me nga la inga le fe su engol ka mai kai parimia a waila nga faia le kangi o ko nga siringa le kula I mai ia mo fa mau ki ngo mai ele mo se me fa mau mi o education se sa ko mo kusi e ka ga inga la o le ka o mo kusi me nga o faile la fongo o le tau me sino ile aso lim mo fe puari iso so engam tanga luenga so aku yo tau me sino ele e fio ku le fio ngatu me tai pale mi o tau me sino ile aso ile I fa mau mo to le resort mea nga fio ku le fio ngatu pale mi yo pa fa mau mo ngala ile o le aso fiku o fe puari nga e ku le fio ngatu me tai pale mi ia kakala ia le ta o le aso fa to o le ni si le voi tangi te pau nga o le aso nga o ku le fio ngatu me tai pale mi e o foi la ioi ya foi me nga o ka me singa a le sili la le kuloi mai le fe me yo fa mo monga e a fio ila ma mangisi baenga pe kai o sili sa mori maungi kemla nga ka pa kemla o le tau me sina pe sa o ua makwa I kari kongwa la kou ele yo o kulpari miei o wa ko inga kulanga nga e pole mea o la ua makwa nga ngisi fa mau monga tau me sina o ivo ila le la kausa idi fo ila nga tau me sina ka kausa idinga pe ya ngisi kuwa le o le pipi wala o le pipi e kele nga running nga mengi o nga la ko farka ni malo ya ka malo sa ka penga ma approve ma sai ngia e HRPP o fa kuinga fo ko mesinga o le pisingi singa fa kuinga kai mo HRPP
Nongo winga la. Mo lewa nga me nge yo whamomonga pele I kau kara sa o mai kanga kara kau me singa. O mea umalanga kau nga ave ilu mal whamasingonga. Ioi. E whiu rawaranga kaya kau fufi mea ai kau kala mai au. E siringia la ni camera. E I kaua mai e komisinga. Ingi vaenga kau camera. Ale sim ka upule ka peanga. Ka ua ka kai kua I vavau. Ma o voi leo leo kua I vavau. Ma o fai mai susu e ngam fai me fam kalanga I la ko le kua I vavau. Le ka ua pe recording ma video ya. Ia ma mau mai fam talanga foi ka. E dei ma se mea fa penga kupu kua ai fa maungia. O ranga o kuri se kua I vavau. Au kala I fa maungia o I le fa alu sore lungo le. Fa peo le ngai ai o ma isi ma fam kalanga le fa maungia le fa alu sore. Langa ve merkala komisinga. A kala ia fa maungia. A o kala ia fa maungia. Ka ya ma ko e nervousa. Amar kangaka ho le pelo. Le ma se nga penga ma wo mai fam talanga I la ko ia mai fa maungia. Le foi nga o mai ia le sa fa penga foi un kulkulo inga kanga luenga ia le tinale nga. Sa fa maungia la le o ko rise kuai ma fa. Ai ia sia le mo li kuai status. Ia nga o mai foi singa ma fa ma kala mai le ma se me fa penga la kalngoi ma le o mo li. Ele mas fam kalang ha piang fa ka wa ku ya tulang ale mai sina fulan o ia nga o mai malongo mai tanga lu o ia fulan nga sau marki o fale le le nga ia ku male o mo li ngele o le ku ngo sau marki fa fonga ye sau marki ne nga ia ku male nga ia ku fa fonga vole mario wa o ngo risele nga ia ku marki sau marki de nga ia ku o le winga nga mene ka ke kau ma fau ye o na ko ka ya o le nga la ku rise marki ko uli fa fingele le nga ia ku male o mo li ngele o le ku ngo mai fa tino tulang ale fa lo vele fa ka mu I ai ka ko sa mo fa fonga mangingo pe aka ko analyzing ka ko alongo ye le fa mai nga ia ku male marisela o risela le nga ia ku marki nga ia ku rise marki o winga o le ki ala nga le nga ko e fa nga risina sa marki o fale le le nga ia ku male o mo li ngele o le ku ngo mai fa tino sau mariki le nga ia ku marisi pe fa umar fai upu sau mariki ma le nga ia ku marisi pe fa umar fai upu le al komisinga tulang ale fa lo vele fa ka mu I vai vasi marki la nga ngo mai saulo o ia fulanga mai marki saulo ma leo ka kala le fale o inga fa ko ma kala le fale okay o lo la po fe ko o vai le fangu kukulua le wa two face vai me le nga ia ku marikanga ka nga o nga o lise nga e ku marki ale ko o mai fa mi foko akakala I lea. O ie ma waila al pepelo mo ma wol fingi. Ia volan nga sau marki o fale le le nga ia ku male o mo li ngele o le ku ngo mai fa tino tulang ale fa lo bla. E vai mangingo le le nga ia ku male o mo li ngei. Le o mo li ngei lise o le kile le nga ia ku malise. Ale mangingo ai kala le amoi longo mai tanga lu o ia volan nga sau marki o fale le le nga ia ku male o mo li ngele o le ku ngo mai fa tino tulang ale fa lo bla vele fa ka mu I vai vasi
Malkira nga o mai saulo o ia fulanga mai malki saulo maleo leo kakala le fale o inga na fa ko amakala le fale o o lola po fe komun me le fe mai ia ko mai kaile nga mai e me ia le ka uangi ai nga fa ko akakala le fale le inga o aku leo malki nga le o sauki nga le malki mai kuwa inga o mai avo yo nga fa so ia o vai le Aruakuri se mariki. Areve me foko akakalala I. Nang foko e ka umairiki. Nga iakuri se mariki. Are nga mori mau mai. Are la ko ve mai I. O I langa o I le waka wa makalanga langa I mafufonga. Maka ko ngoa firela fisiringia. Awa ole mea mongia I. Ele mawa e sanga whamkalanga. Se mongia se mera a whai uiei. O ale wha masingonga e mei ka sao. Ma ole last resort nga ole. Ole ngei maka upu ole wha masingonga. E le whai mea ia se wha masingonga. Awa e le wha peka e karikong winga nge mori mau. Ale a fwoi whawhinge le wa alo wai. Ole mea le kupu isa moa. Po le ama le ale le kaukara sao. E ufufi mea umapea Pigi para a ai nga ua aku leo. Yesio, le umori. O ke le rola po fele sau I ma mea I ka ua le a mai kua I le kusiranga ma le I aka I ma attach mai. Le aka le ako ma le ai tep ma I ma aka o tinale. Le mea le mari o le musiringa leo ngafi po feo I la mea I ka ua I mea. Ya ele se kari. Ya olva maunginga langa. A maunginga nga ruakuri se kala le. Wale ngara kumariki. Kala a maelo mea nga o iPad ma le ako. Ma mea nga mau menga nga bakuai pepa nga o aka o mea nga maua. Nioi. Ai ole ala le fea ula a bakuai fua evidence o solid evidence nga rise. E defense a inga ia. Ele mwhenga bakua langa le ua mori a rise. Ele whaapare palea la rise la bakuai fua la evidence. Nanga o le ua kou re karikong winga le kusinga ama kwerisi. Nga ko ke manga e baku fo inga evidence ko kango whenga ngā maki ai masungu. Ai o mea umai wa nga I leo siaki mai ma kam whai wha maungi pe confirm. Ia leo maungi le ma se mea wha maungi le hoi ka ua pe ngau o ia. Ia le whionga kumai kai pare mea nga wala au mai a ia I kua e o kuai I le Sheraton. Ia ale su e ku Sheraton or kei muli nga o ko le whionga tui te pare me kua. Or kei mo tako. I le kei niwere wha umanga o le retreat kai o le tako me sa whai le Sheraton. So mela nga e wha ngoa o nga o le alu o le kei mea mga ngalu. Kele mako resources nga alu e alu le kei mea leo ka uo kua e su e mai ni whamkalanga pe confirm. Ia le mai maua ko le kei mea le ma se me sa. E lengi kou mea kou kingo. E lengi mea leo. Ngai ka ua ko o mea wha kingo inga lue ngā leo. A ele o kou e o nganga o mea le kungu. Ele o oe ma leo e o nganga. Ele o le vaenga le au su e mea. Wa o kou o le vaenga le au su e mea. Ele se kou fe au e ka oi mea nga o mea kou kingo le kungu. Le kungu e onga le whainga maa loa e onga kupi. Kupe o taxi e ko kongi e o ko o lelu. O se vai kalanga le ka ua lungo le whaalu te o lungo social media whaapea wa nga ile o leo se sungu le kingo ka mai ka ile o ngoa mas whatana. Mo se le whian malo le kungu. Sa inga ile a ingo si kingare me Amerika. Ang sau i o sion tua ngane me Amerika. I whaatase la ma le si pese ka mai ka ia la ingo tinare o mali. O mai me Amerika o mai waku le kingo mali o leo o kupul faulave. Sa makalango fula ye le si ai. Ele mo fainga release aku le kingo o mai ka ile se longo ma e un fa kingo ta ton ko ale al forma. Mai fiki pathologist. Angale mai alang fa kingo le ka ko ho piko. Ngama ko fa mako release ngalola ile kingo ngol keminga le la lor baba ingal corner. Ko release la
Ia ngalanga kupu ngā mau ngasu. Ma kou whaia ngai ngoinga. E au ngoa ma le iloa ele a kungu. Ne mera ngā le vinga koe whaingi kou press conference. Ma update le a kungu I mea e kukupu. O le ala le mea kou ki sai ai la I le sai a kua le a kungu. I lalo le upu le o le transparency. O lo pepese ai ka ika I o le HRPP. Pepese ai ka ngaka o le malo. Pese ai le pare mia I upunga transparency. E kauranga transparency o kou. Whailoa mai mea. Nea whako ma pungi mai ngei. Kakala mai ngei lo au vai ne merea. Ale mea ngā lenga le whaali. Ma whai mai se press conference e whailoa mai ai le kūranga wo o iai le makaupu. Ale whako ma punga mai ngei. Anga le whai ngei la le mea le rise. E le kupunga mai, ma o mai iluma e whaari mai kou whōringa, ainga ngā I kua mea. E alanga kupu le bevesi, o le kounga ngā o mea. E le o se kou a kungu. E le o oe onga le a kungu, o mea kou kingo kangaka. Kangaka rau tele o le a kungu. O wal kou su e mea. Manga kalsanga mai lola yosi ai. O fiala le mea whainga nga api e cremate ai ma susungo i hoi tūrou whafunga anga sāmu. Susungo i kingo siongo whinge I whia mga ola e oma avel le fulefu. Le alang mako whasi ngolo I eile ia o I tawhainga. Tunga le paunga ngofuanga I whainga whaakingo i mea. Ia o ngāranga o whai lako o loku, ia o manu whai lako o loku cremate. Ia ma whapialongo koe anga I loma o ma avele le kingo maliu le fulefu la. Ia o whamkalanga ia o whaalu soro I lunga social mi whapia ore o leo susungu ea ngoa mas whatananga. Ia ma whapia se whakunga ngā mai le whiunga le minsta o le soifo maroloi. I le ima se ngā me whamuaungi o ngikala. So I whangoa ia e la kou I olo whakupua mi whamkalanga hapengi. O ngā o le ele ngako le whase inga I o le whafunga anga le kungu. Ia me se la le alu o ke ni o le ka fai ka su ngi me pe fa mo mai o le mere we ke mi ko kelle amo morga ka wa nga I lu mai fai kala le sa o male fa mo ngi lu mo so mi ka lo ila ko ngi fa ku pu ngi am kala ai ku langa nga ye nga siringe le ma nga mai ku ma siringe po fio ye ma foi kingo ye me le se me no fa nga mai le ala wo ua moria I loe leo. Ia maleala ku ngā puru mo whamsingo. E whaakari la so sfuru limo a perila e wala au e langa mka upu. Mai o lo whaau au pia langa saingi ma makua lenga moria mua fo I le simoliang. La lai whaau au wala langa saingi ngai whale aka I asfale leo. A fwe ku maule le kauwhia o long kusfolau. Ia ma la fo ila u whakongu. E ungi koe sol kula fongo mai kunga pilio kangi. Ia au ria la soe wala au langa mka upuru mo whamsini. E wau o ia te lo I whafo I kopetus. E watele na whai mai e fo I kokala mea ni se ofisa whaasana lau mai wha. Hea me se lawa tau tai iai. O le ase sila mi tāngalwe. Paona mo lia fo e ia le whionga ia si ata. O le kūranga ngā ne ki kilo im kanga runga kemi o mai a whai mako whongo ma le whionga te me tailo I siti. I se a wala e mawhai e o whaki ngwala kula whongo I la kōngi. Le hoi la sa mai a mako whongo ngika o ma lo ia o I ma le leo musila le whainga. Freedom of media, freedom of press. Aere I whaia e siaka. Male tau te ia e se poroka lame fōnia whapea o la kounga iai. Aua kou mōria la rise. E ngā o rise ala ngā kou whafsanga I paure ngā. Ai ako wo o mai lo le media o le second face le po le second witness. Second witness. Ere I whapea la second witness e spesi se la o kalanga. Ai o le mori mau mo le whaakaranga o inga I runga le media. Ere aila se kofi awe. E koe awhi ewa kua ingi usila se whakanganga ewa kua ingi. Kangaka e extra taita kua ingi usila. Nanga ere wā lea ingi usila. E kou mea wha wale wa lea. Runga ya mako.
le la mako ka mo fai fa uia ko inga se mako kangi criminal complaint anga ile ole nusi criminal complaint ta ko wa ngola ye kangi na fa le criminal complaint o ka fa u ka me ka ole kangi ne ka kangi mai le la mai cry mo ka fiola e fa me criminal complaint fa u ka ri le ngangu ali aka ko komisinga ri e fa u ya ku officer to mai lo ya sili se civil claim e fa wala ku lo ya sili al malon new silo inga ia ka mo fa mai la ku im sipo kau fa ai le mama la me ko le civil claim Sibo mea pakingo kongo le lau ile ele o sa moa ele. O le sibo le mea kau loko. Ele ya maina le jurisdiction mea kau sibo. Ele mea kau international. Ale Interpol la ma Interpolice, International Police e whaia le mea nga. Ele ya i lau komisinga. E ngaka lau komisinga i ngā i le malai vanili. Umalo e lai e oso lole waka kare ba lele e ngaka i ngā lau komisinga. E re o mai ngei i mea kaungi usila lau komisinga. Ki ngorku langa le i whamkalanga se i o whaaru o le mili. E mai lumo le kula fongo inga e kali kula fongo malako kua inga i o whaki. Bara walanga ro kikiro i mako. Ele ingi kua inga o le mea kau media ele e whaingi allocations i mea kau media. O rai report. O le natural procedure po le natural process. E process ai ma procedures ai ngā ruenga wha media. O le report ma discuss ma analyze. Le sa whaile analytical discussions kauka iai. Emi, so le alang mako fongo le aso rin kuang egni malo officer lo yesi. Ya po ngila ka au le mako kalmo in malle leo New Zealand le mo ke ngal le fa kasi. O le mele o mako lo inga ngi. O ave la lo ko episode nga fa yela ko po. Leo New Zealand la ko nga lu fa kasi. Mo ko e ka o fu le leo. A o leo ngai le o aku e so ngi mea whapea. Mea kau criminal mangi civil claim or whatever. Kako wa ai le mea mo kau whawhewhi. O ngi mea kau whawhewhi o mea e whau. O mea le anga lai whau mai le HRPP. Te ua le wanga mako malama yaka o kouma ko background o ko kangaka so e mea. Wha o ngār ko nginga wha leo mal position wha leo i. Su ai me ko ke ai. Kalamenga. Wa ai walaki on mako o le ya mako o mako tamu dinga la lo episode nga la wori ile le fai lungo le so. Ma la wo fai transcript o gaming le fa alu transcript kusi mo la lo la fam kalanga fai. Ma o le pokalamela nga le mako kilo i o le fa u ya ko mako kulanga le faseale anga o yang usi o ngala mele fa yele wori fa arbu fa kalanga le fa ma ye lu mo fa fonga anga malo le ele o ye ni si mawalu ako wai le fa mai o fa kalanga ioi ngale report al me ka le media kusa pole ale ko inga me kupu e reporta Pai me ka le analytical analysis ale media. E ko kere ya inga le poki ala ko le mio le la ko nga le nga kulo nga ruenga fa wala fa sala lau. E le ma fa ingo ko try pe fa pe fa ingo fa ya. Ai sa we kongi fa fo le la pisi e New Zealand ko me nga ko fa. Lo masalo mio lo o tu si. Ole kulanga nga le kilo ima ko o nga masalo mie e ka fai ka si mai ka ile ya le se tulanga le o nga le fo e mulsi de fio o ya ma ko se kusinga ka o aul mai ka ile ku nga ku yo le fio nga fo ile o malo e ka sa nga nga ile o malo
I langa mka uku lau ku inga mai ngi. I le ofisa leo. Mai i mai ko kau ki kilo hu ye o le kau a fia me I ko langa fa por kiki ko le mere. I le kusi le nga mai. Te fōringa mai. Ngā langa avel kusi le I lana fiunga. Inga ia fai mai e se fa se polo inga foi le e ongo kakau e on fa malo lo le fiunga ka mai kai palmi. Ai fa kingo su nga leo. So nela le masalo mie mako ke mingi malkulanga le mako kilo ye. Ne ai ele le mokte nga le nga fai ne kelo kusi ai ave komisinga ave le ile ole malo ave ile bingska ave lo yesidi. Inga ia longo sa ia ma longo mai ku kingo le maka upu. Onga fo ila inga I ke iwa ko fa pafala penga ngā I nalo a ia I loa e kanga ka umai au lea le malo. O ngā fu ka umai ai le koa ma le mafau le inga ia rise. I longa confidence o ia sao anga mori mau. A wanga waku ngā oko ko ke ngofu ma sa sae manga ngā. E rea riari mai runga. Ai alanga o le koa ngā o le mafau o rise. Shua lava ma ua mau ki ngoe lise o le mea mongi le renga kupu. I le nganga mongi nga wha ki ngoe kusi ia. So mea la ngā le kau ki le peingi si kua ko le o kumai ka ile o lise. Ngā au wha kasi wha ki ngongo mea ngi. So mau ki ka lai mau ki masalo mia o mea wha polo kiki le mafu ang wha ki ngoe ia. Kulanga ia kusi ia. Ai mai ama ko ia mar kulang mo fa ki ngo mo le fa ki ngo mo ko ngol e kusai mal kula fo pele fi mai la ka ya ma ko apa o le ma ki lo o le o ngal nga man ka ngal o le lima ka inga van ele kula fo oi ma ko ko au mawara sko misinga e ka kala mai ya ma ko oi o ko Oila o kou mani chalpipi. O kou makuila epa mani mongi. O kou makuila epa li mongi mawhawalo. Malpare mia le whawa o ngā omi. O le upunga ngai ke ka uore mako. E kaunga e ka usa o mea oe le komisinga. Ma le whai unga. Ma leo leo. Au ke ka ua le upulau ke le mako la ngai le whape ngase kala se komisinga e whai mare kokoa. Whai mare koa ma whai mai mare wha maongi. La ngai ke manga oe e koso mai isi kou ke au wai whakasi le kou perengi ngai whai. Ngā ora wai ngu whako e ka mai o kou mai. Kuila epa, li mongi, whawano, ngā ombi. O sa ongora ngā ki ngong ki uke ia manga ngalun ka uafi mai le mfai fo ngo mako ese male fa ki ngong mingo kula fo o ke lo o ko ke lo la ko ye le ofi firm on wale fa mali inga la ko on o la ye ku I fa por ki o la lang ngoi la ko ai se la usa ngonga ele oni ku fa por ki o le fia mangingo le akungu ui mea ka kaunga wha mangingo. O re kou kiu ke o wha pula pula, ma ka umai le akungu. Kuri le upu transparency. Nā la le mea lenga fola le mea ka o le good governance, inga ia mau ki ngoa, e iei le accountability ma le transparency. O alanga o le kula fungo, o alanga o mea. Basic principles of good governance, o le good governance, o le transparency, and accountability. Ai pe kulanga nga ya mako yo ma fucking ngor mako ki. Mako ke le alo ma kula fun. E ka wang fucking o ma le ala nga le yung on kofia o komsi. Nga ye fucking ngor ben ku sa ma sa o ka fucking o la nga mako ka ko o yung ku spa ya ma mako mali li mo ki o mai ka wa ve ia ngi ki por ala fa ka o le afo ile ke le me o kala le ai mako lo ala sa o mako fucking o mako no ya se me la mako pole fu ai o le me bi ko sirin ka o ya mako
ia aua nge ia ngi kulanga whaasol kula fungu. E kula i mai kongu sio kako aku. Mai ia ku mau fo le file mu mal sanga le mu sio kako aku. O le mau kau avea ia mkanga luen. E le ia mse se ilunga kula fungu. Pe foi mai o kaka e mau lunga long kulanga. Ai. Nei se ilunga kula fungu. Ana me wale mori e kula e pama. Mani mongi. E le whale ngai ngole ngō wa ele lea makua ia wa ele ua maliu. Ana mea wale whai ai i ko press conference i mari liu o leo ia ko wha ia ngā. Mari liu le vai a soe kasi. Ana mea ngale whai sau press conference e whai loa mai le kele o le ngasu. A mai se leo ko wha ia ko koru kama mari kenge ko kasi le lenga wha ke anga maua le aisa. I se ame wele face out press conference. E ka umaire kele mareanga ngoa i o aisama corruption so maua e oko. Ne ko ke ai e ma ai ko ainga. Ha pe o soli kulafu. Ele mo fainga mako fa pe. Ele mo fainga mo dia o e langa o e facing o mo lunga. Le fa ki ngo ki ke nganga lunga ia. Ya ala me ngale mo dia le mo lunga ku la epa. Nenga bakula vale kangi ala auli al mani koma markinga ya kupola mai basa. Ala me wale fedangi morianga kuila e pa ala mo warunga. Mari mongi me fa walo nenga back and saving e usila. Kusai man makokau konga makusai male ma kula fungo la di makai. Ya ala me wale su e ai la pa fa ye mo warunga ya nga ombi. Mawarunga ngā omi ala me ore su e ai ko su e ngai ia. Fai se sau ngā omi. O e su e ngā omi. Ane wako o mai su e ngā odise. Mo ria ngā odise. Ai re fai se su e ngā omi. Ma ave ngā omi na ave rumal wha masingo ngā marise. La ua marise pe a fai o le mea ngā. O ngā ka umai ai le pelo au wha upunga. O walo corrupted. Ngai whakingo ngō mako ngā lua. O le whaupunga o le masa inga mwhairunga social mi whamasingo mai Samoa. O Samoa e whamasingo le whakingo ngō mako kiuke. Au ke loa fwoi. Ia, wala fwoi ngā umi ngā whapea le kako e maru le kungu. O ngor poing whanga solo whamasingo ngangi. Ia, whamasingo o Samoa. Rala ngāle mako whamasingo o ko. Ngā wai koe sau ngoa mai kaukala e lo ngu. E re mangi upu walea re kungu o wakua. A ngai kou ke whei kai le criticize o kou. O le upu le mamafa ku le whai ea ur kaimingi. I'm criticizing you guys. I am criticizing you. Whepe ngā whare upu le ngā ma whainga e whai e kau ka iae. Le kou wha asiaka ma. Ma sunga ea se lengi. Ma sunga ea le ia kaua mangfui. They were criticizing you guys. E rangi lau lava vale po le kua ia po le angi mea e whai a oko. Ne ai. Ara mene ka o le whai ngā mālo mangingo. Whai ngā mālo le lei. Kua kou. Vā lea kele o kou. Kou ai kupe. Wha ngāram kanga luenga o leo. Kou ke a ai. Maua e kou mea i mea. Pala lu kele o kou se.